nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Mana kini ngabat Pak Charles ni dapat jing seng ni wan ke jing tang ni mane ba I fadare na ong ba ka ying mane salai ke dei na we ki ying mane ka first time in history jong ka balang Catholic bala shnai ke ying mane da umsep na jong da umsep ki para bangi ndre baros ka to na shnai ke ying mane la shnai ke hospital la shnai ki ying ki behe ki project ki behe ngiyo ke tirap na siliang brio ndre na do kawan ke sarkar menta hagini ki post nem kanu ke jinjar ngiyo tirap sho kumjuro pe pe ki balang ro ka jo hi ka torture ka harassment ki bale ki accounts na do income tax ni ED la de South India la de Nagaland la de keleng ni na do na de ni ka do ke jinjar ki Pakistan jongi ke jing sak torture jongi apa pembiang ki accounts apa cancel ki FCRE ki po hajar ki licenses agene bala ada pala lai po hajar ki licenses ki ba ni chayo jera na ba ki cancel ba pin kali e gadau kam don daw e tamba ki on ba kani baro kade ka instructions bagi yo ni ki bahado nam personally ngalawan lai kendo ki dealing assistant na dali namar ki don ti FCRE jom ka balang jom ba per ki don ni tam renew ro show everything kile online dai ting kata ka online ka bunju trekam pinda phone kata ka phone ka bunju trekam te kini ke baro nama ba lada ka congress ka plot ki briu jongi ki chinge jongi na I ka don ke simba mana kini ko bo ong ikon aku akan korek ikon ki klempat pas ya ka bill ya ka uniform civil code Henry ki should introduce kum ka private mobil Henry kini ka private mobil kadai ka komitmen jong ka BJP hampo state Gujarat ka election baladet baki dai dan pass for parliament mentai kala introduce kan sedang ke discussions hadin sedang ke discussion sa Raja Sabha kata ki sapas hadin lepas Raja Sabha kila ban pass na Lok Sabha leni kila ban serdari ka to ka bill ro kila ban introduce no in the form of a bill jong ka sarkar naladon kini ka bill ngai kecing kalau mentah kalau wa kini ka uniform civil code kini ka code ka by example mentah ni hapo Kristan tu ni tho hayung mani kecing tho hayung mani kecing ya per kecing tho ki Catholic ki Presbyterian ki Church of God but nabon ki ya per cakap ki yo napo Assam kadba ka Jakarta ka napo Meghalaya tang ban pembiang ni kitu ki nyau tuli ki kasino ki belak krek man senang tang ban pembiang ni kitu ki don ki ba ka Assam ka objek ki don ki ba Meghalaya ka objek tang ban pembiang ni kitu ki perki no barok doi ko ta keto kasngi ana man hapo feeling kata hapo mai kali pi ka don ka Jakarta ka ba hapo Meghalaya ka ba don ki speed monong no ka de ka pung dok kha naga tumpung dok kha kiyo kan sim tulok ki no hikai kiyo kan yarak ki school jomki kecil cekap ki jenjar hapo border kadang patui ke cekap lom jingtep kebetulan ni ke jingkul mar pada Assam bat Meghalaya te bansol ke tau lom jingtep ki sim tau lom jingtep kebetulan jingkul mar ki ai pun bang ke to Assam dengan ke pung ke ponton jingkul mar kemun ke Meghalaya ke serda ha ke Assam ke sak diktet ke Assam iba Deputy Chief Minister dangai ke statement ki cekap ki betul apa Meghalaya ki ong no begini cekap Assam nrei ingin panjang nak